Birincisi benim yüzümden de bir bölüşüne kırttım indirin detallarını. Hem üçüncüsü Afganistan'da ölgen o şu detallarda. Bana şu parasanız değil mi? Siz onun bütün içinde varsınız. Bunda benim bir resim, direkt biyografi de var. Ben bunu sizge yazıp kitaphaneye bulabilirim. Bu bu sizde yoktur çünkü bu şahsi niye çıktı bu? Şu degen şahsi neşriyat hükümetin kötüdür. Benim 18 kitabım çıktı. 17'si hükümet neşriyatında bağımlı oranında değil. Ama bu benim yüzümden okşana çıkardım. 60 bin düştü bu. 30 bin ben aldım kreditka, 30 bin benim Kadavik buradaki kişi polkovnik milisiye hem olar balayı bilen Kiev balayındı bizden. Kiev bilen Kadavnik'a 30 bin verdiler hem 60 bin bilen bunu çıkardım ben. Bu kuptu böyle 300 egzemplar yakına 60 tenkere çıktı. Ama Ergene bu çıktı. Ergene tügür. Bu son kitabı 18. 3000'de yaşın diyen. 3000'de yaşın bulamı bitin değil mi? Boşuna düştüğüm bir kaçalar aldı. Bunu 3000'de yaşın значит harekat, ut ilminde, fikir, felsefe bütünüsü. Bundan kaydı şiirlerini okurman. Şundan sonra niçin ben yazıcı bulup gittim? Agronom da tübüreyim. Hem harbi ofisiyer da tübüreyim. Ben üniversitede harbi kafedra vardı. Şunda okuduk biz 5 yıl. Hem lütfenant zıvanesi bilip çıkardı. Orada bizi Torskaya tuttu aslında. Niçin yazıcı bulup gittim? Onun men bu turda özüme so'rab berganim bor, ham o'zim javob berganim bor. Bunda 3 turli faktor mening yozuvchi bo'lishimga boshliq etgan. Birinchisi mening bobay ovul mullasi edi. Mulla kishini bilasiz, o'qimishli, g'arabcha meni yozarga o'rgatdi, men g'arabcha yozardim. Babay öğretti. Babay bir kopka sözlüydü. Hem şiirler, şiiri yıllar bilen yaşadı vakıtta. Mene azına nesilden kilgen. Eti şulayık benim şiirler yazgalı idi. Ondan sonra Jingi bayrağında Sabatan var mı hazır? Ondan onun şiirlerinin Telvet Necmi'yi böyle bir dostlar edik biz. Etinin şiirleri çıktı. Etinden de kilgendir idi. Bu şiiri yazıcılık kalemge kağızge tanınır ham şunda yazılır. Значит, nesilden birincisi, ikincisi benim poştalyon idi. Bizning Ulumbish avluundan 5 kilometr yiroqda Tübök degan avul bor, ishkanaga bordilar. Mana bizning ani jeykini ana ot bir kolxozdan ot biralar, shu shona bilan qish kuni jeykini arba bilan, ondan so'ng men o'zim otga otlanib, ani ishim 6 klassdan so'ng men o'zimda pushti tashladim, otga otlanib. Otni men boldan olib qaytaman. Teginden bir koya kitası kilmeyi rahat bitti. Tekinde yeşil şiren var, bitti şehirde kurulma. Men otni tutamda indi, şundan sonra atlanam. Mene baytırıp bara da olga ayakları bile tormuzga basam, men şort etip metelip düşen. Mene parası kilmeydi. Toşlap kitası kilmeydi. Üzünün dostların kütülür. Mene men Mahsus bir sumkası var idi, qora sumka, zo'r endi. Mana shundan eshitili gençliklar, yoshlikning ishi ol vaqtda. Hozir Sabanto'y deb chiqib ketdi, o'g'lim. Yolqin jurnalida mening birinchi she'rlarim bosildi 5-klassda o'qiganda.
Yalkın romanının birinci bitinde bilgenler niçin birinci bitke çünkü ismi Lenin yazı deyip atalı presarında çıktı. Şunu mektep direktörü Ivan Stepanovich Krashenin soğuşta okuğunda bana Karagıda Raşat sizin yanında oturuşuma birinci bitke bilgenler şiirdi beni maktap takdim ettiğini el reisinde. Şu aydıp eminim bana bu yaşlığın içine ben suuruna çevireyim, yolkını şulay böyle. Hamında tağın bir gazetler, jurnallar, onlar konkurslar uyuşturalar idi. Hem ben şunda katlaşıp biz birinci urunna oldu müderris Ağlamır. Buna degan şoğay bitin, onu bilasizler. İkinci urunna oldu Raşat Nizami. Buna müderris Halil Şentgöl'ündü. 61 yaşta kitip bardı, o ağırdı bir katı. Şundan sonra üçüncüsü, eğer de Xuday Teala Mağayıma münəsin yoluşu bulasın, mağayıma kütmegen bulsam, ben kendisine yolmağında olur. Tabiqat bilgen, güleklik oğlanın minana, hem mina şunti sever bilgen, 18 kitabını anlamına kişilik çıksa, varmağına suya çıkarsak biten değil mi? Hem minalarını her bir cümlesini yazıp şirep gitkerler. Mağayı, bunda bir bitini Üplök kullanmam. Mişe yılması sizge yemek mi olur? Yakında. Sizden arasındaydı. Evet. Buna hazır Mişe boylarından manzaranı okuyayım öyle şeyler. Şurada Mişe boylarından manzara kuruluş. Bol hem şeşek isikile kırlarımdan. Siz anlarsınız mine ihlas jırlarımdan. Tondan turup babam burazalar uygan. Elik zamanlarda epkem külke kuygan. Jırlarıma kadar kile küteresin. Tuğan yakın her şeşegin bidenesin. Kükke kuyaş nurum işe turgaylarım. Yidu kızlar semen balkıyı tuğaylarım. Eytismile kuyaş benim oğuldaşım. Sipap kite enkeyimden kabir taşım. Jevleşip şaba jildin malayları, Urak üstün küte avul ağayları. Saf sadaşa bizden tilde kışkırışıp, Tekerlikler eylenişe bulut kuşup. Sazlıklardan başım türtüp kalkalar da, Yüzürlerim suzmakla bakalar da. Şun direkat tuğan yakını minderinde, Min bulutlar bulup alınayım küplerinde. Bu ekiyetini urman koyan tabıp tıra. Min yapraktan miner tamşı tamıp tıra. Oruçların başın iyip yoktan yokka. Eytisinler dua kuy tuğan yakka. Küpme başa tup turudan ey ırgıla. Kambayının yıltır ularla. Küzün kuşlar zılı yakka uçkan bulur. Kambayınlar yol iterge puskan bulur. Kiben aslarında ne yok kıştır. Manası indi harpada bir tışkan bulur. Tuğan yakka bağışlanan şiirlerin bir köyündünün de tak, bana Ettiğe bağışlanan şiir. Yaraları, kungul sızılavları jidi buğumqa şaparaşaq. Qarab tursan şamdırğına gövde, qoyan kilgan ona şunday küş, fırıntazik etkey inin qıyığına quyup yürü yaşın ütkergiş. Eyke güya yurtның bereketin, ut almasın, yaşını sokmasın, sabilarsa minderinde yumulup yuklasın. Bu yüzde yaşın ütkergiş ku, suğuş yügün azmı kütergen, şartlarlarının utlu ara satın, canı teni aşağı ütkergen. Suğuş yılı sahifelerin o yüzü bilen alıp gitişek, yarası, kumil sızlavları, jidi buğumbaşa gitişek. Yerde yazılgan
Хәзер без Саба сандугашы Зөлфия Зиннурова башкаруында Рашат Низамиев сүзләренә язылган Саба чишмәләре дигән җырны яңгыратабыз. Баягда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре бик күп күкрәк билгеләре һәм лауреатлар исеме яулаган Рәйсә апа Имамиева. Мен инде үзем Рашат абының күрше авылыннан без инде бер колхоз ек. Олы Миша, Түбән Савырыш, Югары Савырыш һәм мин Җәнәйдән. Siz minni bik yaxşı biləsiz. Mərhum Miyəssər abi, Asiyapa, onlar bizdə Asiyapa Puştaryon bulğaşında bizdə daimi qonaq bulalarıyıq. Abişna Yanğavul kişiləri, Yanğavul deyək də bizim dilimiz, Ulu Mişə xalqan, biz muhtemelen. Onlar Jənəyyə düşsələr, bizə tuqtalmış həkitməyləriyə. Әтибләрне гаҗәеп дәрәҗәдә безнең кунакчылыгы, Асия апайында Пуштарьян булып инде безнең әтиләр бик күп газета журналлар яздыралар я. Асия апайында язсалар, рәхим менә монса калды әйдә. Язадыр иде инде Асия апайында, аның шундый йомшак сүзе бар иде, нанам дип сөйләшәдер ул гел. Ой наным дип әйтәдер. Мәрхүм Ясараби шуның кадәр җыртылый ул. Ул әйтергә кирәк, алдынгы карашлы кеше Мияссәр абый. Шулай бит. Аннары ул әйтәгәргә менә шундый, аны инде мәрхүм әти үлгәч тә аның сүзен шундый нигә кертеп сөйләде ул. Әйтәгәргә, рәхим, менә син кешенең нәрсә эшләгәнен генә түгел, нәрсә уйлаганына хәтле беләбез хәзер дип әйтәдер ул бармагын менә шушылай төртеп инде мәрхүм бичара. Onlar indi үлгәч тә инде аны безнең әти гел, мәрхүм Мияссәр абый сүзләре дип гел әйтә торган инде аны инде. Мәрхүм Мияссәр абый инде пишән чапканны күрәдер инде без, азапланып инде безгә инде без яшүсмер кызларга, карале мискин, ничек итеп шаба бит дип шәллидер иде. Вәкилләр күп булгач инде әниләр, biz инде 6 бала чиратлашып, көн сайын түгел багын, атнага бер инде 8 чилек бәрәңгә менеп юадырык. Шул вакытта Мияссәр абый мәрхүм кергән чагыя, әнигә әйтә инде, эй Гәҗилә, нәрсә иттереп бу нәни куллары белән шушы бәрәңгене җудыртасың кызларыңа. Ник бәкәйләр булай да бит инде алар морҗа кимерәләр, аларга бит инде балчык кирәк дип әйтәдер. Шуннан инде эй шатландык инде бу Мияссәр абый кирмәсә гомергә җуатырган булганбыздыр инде без әни дип әйтәдер инде. Шайтырып аның сүзләре менә алтын сүзләре яны. Аннар аның чынмыдыр сөйләме шундый матур итеп сөйлидер ул. Теге тел шартлатып куя торган гадәте бар яна. Иттереп куядыр ул тел шартлатып. Анда ничек булыр аның тавышы карлыккан тавышы я. Нишләп моның тавышы карлык дигән дип сөйләшәдер без. Ни карлык дигән бу сугышта белән ничек ни булды икән соң дип уйлыйдыр я. Аннар инде biz инде яшүсмерләр, апалар инде яңалган нәләр анда шуның кадәр матур вечер буладыр, вечер дип әйтәләр инде без. Әйдәгез без парага менәбез дип әйтәләр без моның тирә кызлар белән инде. Менә дик анда инде өздерә Рашат абыйга инде, без инде карап торабыз инде шундый. Ул шунда сезнең яшьләр бик күбие. Яшьләр кызлар бик күбие. Төрле назалар уйныйдырыгыз, ниләр түгәрәк уеннар уйныйдырыгыз. Только менә сезнең клубта гына булгандыр шундый уеннар. Вачы бик күңелле буладыр ул. Сафа абый сезнең баба бит әле. Минем баба, Сафа абыйларга Элмәттән бер кунак кыз килгән иде. Инде. Рашат абый, әй кызлар яратадыр инде инде. Хәзер безгә Украинадан без инде яшүсмер кызлар, Украинадан Фәрия белән Дания исемле кыз кайта иде. Аның әтиләре безнең авылда инде. Шиләр кызлар ялар, икесенең дә чәчләре моннан ялар, икесе дә игезәкләр кебек ялар, аралары бер генә яшь булса да, миннән олораклар инде алар. Һәм шунда Галимов Шамил белән сез шуларга төшеп, бергә табигать чагында шулай дип йөригез инде. Без инде тәрәзәдән карап, шулай дип алга. Шулай дип карап калайдык инде.
Андан инде безнең Рашат абый теле соңгы дип әйттем инде. Очрашу Камал театрында әле ул вакытта Шамил Исәмия. Шунда кафедрам торган инде. Сез инде әзрәк берәр юнкы кәттегез. Шундый күңелле очрашу булып үткән иде. Менә шундый хатирәләр. Синең балкыш булар, туган якта җырлый чишмәләр. Тынмый тибә, шыңлый тибә, бу йөрәгем белмим нишләгән. Тынмый тибә, шыңлый тибә, бу йөрәгем белмим нишләгән. Шылтыр сава чишмәләр, шылтыр сава җилләре. Нишәсендә су коена талар, шулдар минем туган икәем. Шылтыр сава чишмәләр, җилфер сава җилләре. Нишәсендә су коена талар, шулдар минем туган икәем. Нишәсендә су коена талар, шулдар минем туган икәем. Kitlerde küçük jigitlerin burun astıda kitler bu. Bu işte okutuşum bu şey. Başta resim abilerin diye. Ondan sonra hatta fizikadan kimyadan okuta başladı bir zaman. Yaparız. Bu 19 yaşında gitti o ne Erbiye'ye iyi kaçmadı indi o. İşi okudu. Менә шул Җәүдәтнең кызлар мәсьәләсе буенча Рашат белән без бөтен пропорция, бит пропорциялары, гәүдә пропорциялары, ну, кыскача әйткән вакытта, гади әйткән вакытта, Гагарин белән менә бер өммәттәге шушындый бер гәүдәдәге бер өммәттәге бер шушындый şeydir Gagarin koşagan bu dedi. Менә kopya. Аның менә үлемедә нәрсә белән булган инде, военныйда хезмәт иткәннәр белән аның гәзит таратканын ойында газетне бит Төбәк авылыннан алып кайтканнан соң жаңа авылда, безнең авылда 3 авыл, Җәнәйдә тагы чүп таратырга кирәк. Кыскача әйткән вакытта шушы балалары моңа ярдәмгә киләләр. Рашатның апасы бар, ул 30 ел була, 25 ел булып китте. Саба районында телевидение ачыла дигәч, мин ул вакытта мәктәптә эшлим. Шушылай өйрәнеп, беренче тапшырулар эшләргә һәм миңа иң беренче тапшыруны эшләргә беркеттеләр. Саба районы тарихы турында. Һәм мин эзләнә башладым. Менә үзеннән үзе интуитивно килеп чыкты. Сезнең шул хәтле туган җир, туган якка башлап, байлар сабасы, горурларның әйткән шигырыгызны табып, аны ятлап, әле җырлары да шул туры килгән икән. Шушылай итеп, беренче тапшыруы ул. Шушы тапшыруның фрагменты гына, аннан Саба районы сөйләнеп китә. Әле монда зур үзгәрешләр, андый үзгәрешләр әле безнең районда башланмаган. Менә шундый шагыйрь булып чыктыгыз. Аннан инде безнең шәркчесе мин сездән 5 яшькә генә, разница яшьрәк. Шул чорда сезнең шигырьләр сезнең иҗат белән аралашып үстек бит инде.